Pasok. Aba, hamarano. Yaman! Yang akit na ka. Yan. Pala eh. Mamit kang payong. Puta, nagdala. Papuntang eskwela. Layon Hmm. kung linapit. May kipayong kika. Amo pang sinabi. Bota, mabasa ka. Boses papulosa talaga eh. Ito? Habang lalakad ka, yagnan katatakbang, bago masdan mo ko, at may linaw man. Nung ba, nung sana, ka na kong isipan, puri ko kanita, uran enatok ng Kanyaman, maglabok ko. teyang ekang butit, masanding latabas, balang palilang, umemamutikas, nung mag-swegos ka sa kareng kulerosas, bala mo birhen kang kingpan, umeniban. Anyang misa na Benny na panda ka, ika ampoy ako, miyabe katang nadua, ingma salang bulan, haslaga na kata, lalaw na ning balag, iyang selulungan ka. Wala pa pa dyan. Alright. Instrumental. Solid boy. Wow, Wala nga solid. baka marano yung pagkata ng Daddy Shop pa rin. Wow. Matutog na. Dala kami ba kanyang boss na, guys? Banta po itong guesting. Ne? Ito ang pangara kaya, ne? Teyang ekang ulit, masanding latabas, bala mo palilang, umemamutikas, nung mag-swegos ka sa kareng kulerosas, bala mo birhen kang kingban, umeniban. Yaman? Yang misa na Benny na panda ka, ika ampoy ako, miyabe katang nadua, ingma salang bulan, haslaga na kata, lalang na ning balag, iyang selulungan ta. Kanyaman? Lalang na ning balag, Solid. iyang selulungan ta. Alak pa!